Bok ljudi. Ćao, pozdrav Nižo. Idemo sa Sportcastom. Bilo je zanimljivo ovaj vikend, bilo je stvarno dosta utakmica, dosta događanja, dosta derbija, dosta svega. Biće priča o derbiju Hajduk Dinamo, biće o malo navijačima, BB Torcida, biće malo i o policiji kako osigurava cijelu tu utakmicu. Biće i o Krtice, tako je, da, bit će i o Partizanu, da, bio je taj mali derbi, ide sad i derbi, znači veliki derbi Srbije, vječiti derbi što se kaže, bit će tu i o Manchester Unitedu, bit će o Barci koja neće titula, zapravo neće ni Real Madrid kako stvari stoje. Pa evo, možemo krenuti sa derbijem Hrvatske nogometne lige, Dinamo Hajduk 4-0 Reni, šta kažeš? Deklasiranje, ne znam šta bi ti rekao, žao, mislim, Miljenko Smoje, 86. kada je Dinamo bio potrgan i imao lošu fazu i rekao jebeš dobiti ovakav Dinamo. Ja sad kažem jebeš dobiti ovakav Hajduk, ne, jer stvarno mislim, lijepo je bilo za vidjet golove, lijepo je bilo za vidjet koliko Dinamo dominira i sve, ali kak da kažem, bez borbe to nije to. Priželjkivali smo da ne bude mlaka utakmica, priželjkivali smo da ne bude nekakav glupi X. Dobili smo malo više od toga, ali svejedno ne znam, nadam se da će stvari u Hajduku biti što prije, što bolje, treba nam kompetitivnost, to svi želimo i ovako je glupo malo. Mislim, daleko je to od pravog derbija, derbi je samo još to na papiru, Hajduk će trebati, a po meni će proći još nekoliko sezona dok to ne bude stvarno onaj derbi koji smo imali prije 10, 15, 20 godina, kad je to stvarno bio derbi. Ovo je tu, znaš, ne volim čak ni previše zajebavati svoje drage prijatelje navijače Hajduka, jer na podosu i ne volim cipelari čovjeka koji na podova i znaš, nije to Hajduk. Nije sportski, nije ona. Da, ja se stvarno nadam da će se Hajduk zdignuti, da će u sljedećim sezonama biti da će biti jači, da će to biti derbi. Jako brzo, puno bolje, da. Jer mislim, je i mlada momčad bila, igrali su sa mladom momčad i da, dosta je to igrača falilo, sve to stoji, ali 4-0 je stvarno prvi visok poraz Hajduka. Je dobro pobjeda Dinamo, mislim, odlična igra, nema tu priča, Dinamo je na svim pozicijama izgledao moćno, iako Hajduk nije to mjerilo, su stvarno izgledali, moćno su izgledali na terenu. Lijepo ih je bilo za vidjeti, sad da li je to zato što je Dinamo toliko dobar ili Hajduk loš, vidjet ćemo u narednim pripremama za Ligu prvaka koje nadam se da neće voditi Ante Čačić, ali oko toga ćemo još malo se strpit morat. Što? Promjena uprave. Da, ne vjerujete mu. Ne, nikako, prekasno izmjene, prealibi igra, slično kod Ten Hag kad se povlači, znaš, Ja njemu ne vjerujem od početka samo kad je on je s Mamićem, zna se koja je njegova poveznica sa Mamićem, da, kako su tu igre u pitanju, kako su tu interesi u pitanju, tako da ja ne vjerujem od početka, on je tu samo ko neki spasilac, uvijek se tu nađe kao nekako spasonosno rješenje, neko nekog trenera. Rješenje, ko VD, ko vječni VD izgleda čovjek. Da, oni su njega i tjerali iz kluba nakon koliko godinu, dvije, tjerali su ga, pa im je sad ponovo dobar. Po meni Čačić nema tu kvalitetu za Oni bi tako i sa Vahom, samo što je Vaha puno bolji trener, ima karakter, pa ih on ne želi nazvat, koji par trenera još, znaš. Sad se on dignuo protiv Mamića. A to sam htio da pitam, je li tačno da su, iz vašeg ugla Vaha i Bjelice dva najbolja trenera u posljednju? Apsolutno, i Branko Ivanković, i Josip Kuže, Josip Kuže, uno di noi, brate moj, da. Ta trojica su po nama definitivno najbolji treneri koji su trenirali. Definitivno, bez premca, da. 15 sigurno, da. A ovo ostalo su sve pudlice, i Čačić je pudlica i Jurčić je pudlica, sve su to pudlice koji dođu. Da, Kruno Jurčić je isto vječni vede. Čekamo Jurčića da se on pokaže još jednom sad iza Čačića da njega kao... I onaj njegov romb, Jurčićev romb. Naravno, da, bilo je tu dosta grudanja, bilo je snijega dosta, znam da su izgrudali igrače Hajduka su grudali na zagrijavanju, tamo su imali zagrijavanje ispod sjeverne tribine, a znam da su dobili grude i poslije utakmice od svojih torcidaša ispod juga, znači nagutali su se s njega na igrače Hajduka, što najgore, to je mlada momčad, znaš, tu dosta njih uletilo, tu zapravo dosta ih je izbivalo iz momčad i nije igrao ni Livaja, koji igra sve zapravo, da, više ne znam ni ja, znam da... Ne, Livaja je igrao, ali je bio kao upitan zbog viroze. Da, tako, znam da nije igrao doslovno cijela momčad, da. Tako da jebi ga, Hajduće, bit će više sreće možda drugi put. Naravno, da, bilo je tu cijela oko organizacije utakmice, našli su 200 baklje su našli na sjeveru, bilo bi tu puno jača bakljada da nisu našli te baklje, a po meni je bakljada svejedno bila i to lijepa i sa juga i sa sjevera. Iako je to moglo biti puno jače. To me zanima, ko je dobio, na terenu je bilo jednosmjerne ulice, ali na tribinama ko je bio bolji i kako to izgledalo. A gle, pred krajem ja rekao Boys jer su krenuli i bacati se, baš bilo je dima puno, ali Torcida je dosta dobro krenula, dosta je Torcidaša ostalo u Splitu zbog
te snježne oluje, ono, došlo ih je možda oko 1000, ih je bilo na jugu 1200, znači slava brojka i njih neće dođe 3-4 puta više. Da, nemaju problema sa napomenom. Tako da su Boysi zapravo pobjedili u tom ratu, što se kaže, na tribinama, bakade su bile otprilike tu negdje podjednake, ali jedino što mene živcira, znači ono, na dan utakmice, znači to su ti helikopteri, ono, čuješ helikoptere po gradu, čuješ sirene, to maltene ko da je ratno stanje, da. Zašto? Zato što je bilo prije koliko, kad je bio onaj derbi, kad su pucali po Torcidi na A1, pa zbog tog su sad ponovo uveli ono puno strože mjere, ali nepotrebno, stvarno, znači ima ljudi koji stvarno ne gledaju uopće nogomet, uopće nemaju pojma zašto je sad helikopter nadlijeće grad, znaš. Da, ali niko ne može izbjeći te vijesti da se pucalo na Torcidu i da je bio okršaj, razumiješ? Da, to je po meni se samo ne sviđa taj osjećaj koji se stvara oko, koliko god da je to derbi, koliko god da je to i Balkani, sve, policije, ali po meni je sve to puno pretjerano od strane policije. To se uopće nije trebalo dogoditi s ti pucanje, da se razumijem, to još nije ni istraženo do kraja, nisu ni kamere, nisu uopće pustili, izrezali su sve što mi je pasalo. A oni vole udarati po navijačima, vlast voli udarati po navijačima. Znaš koliko je to metaka ispaljeno bilo ne znam koliko metaka su ispali, 30-40, Rafali su to bili, nije ni čudo da su pogođeni neki, tako da zapravo oni su si tu kao napravili nekakvu potporu, kao ide, sad će nam još strože mjere data, zapravo situacija kako je bila svih zadnjih godina, ni lošija, ni gora. Ni lošija, ni gora, oni iz ničega zapravo rade, policija iz ničega radi priču, ali imali su tu i svog Antulića, imali su tu ljude u Dinamu koji su, znači tu je ta kombinacija, mi čovjek volio u sebi imati ljude iz policije, znači Antulić je čovjek iz policije, zna da ih je još bilo par iz policije, znači on se tu uvijek štitio na taj način, on je čak u jednoj emisiji na nacionalnoj televiziji mahao sa dosjejima, znači navijača, znači što se ne smije dogoditi, znači onda možeš misliti koliko on ima utjecaj u policiji on je Murijak, da, oni sa dosjejima doslovno mahu na nacionalnoj televiziji sa dosjejima navijača mako, znači ne smije imati dosjeje kod sebe u ruci, znači znaš onda koliko je on utjecaj ima u policiji, koliko su oni zapravo bili jedno skupa pa i pod monopolom njegovim. Da, tako da Dinamo... Da li i kod vas kao i kod nas policija ima uvek svoje u redovima samih navijača na tribini, ne samo u civilu, nego momke, ljude koji su spavači klasični. Pa ne bi se čudili da postoje. Da, mislim, koliko ja znam... Stari ali ja iskreno ne znam, ja iskreno ne znam. U civilu ljude su među navijačima, to misliš? Pa i krtice, znaš. Mislim, može biti, naravno, ali evo ja sumnjam, iskreno sumnjam, mislim da bi se, znaš, to se manje više znaju svi ljudi, velika su skupina, ali se znaju manje više svi, mislim da bi se znalo koja je krtica, ko zna, možda stvarno ima neka krtica, nikad se ne zna, pa policija, vole oni ubacivati svoje ljude među navijačima, naravno. Ja bi samo spomenuo... Tu se treniraju. Naravno. Mislim, previše je tu priča oko tih nereda, znaš, nije da, potuku se naravno navijači na jedan, a to zapravo, to kad je bilo sa pucanjem, znači doslovno, ne znam šta je bilo tada u Hrvatskoj, to doslovno se pričalo o tom tjedan dana, fokus je bio na neredima, umjesto nekim bitnim stvarima koji koče ovu državu. To je skretanje pozornosti čisto. I sad su ostale zapravo te mjere sa helikopterom, sad ti je svaki derbi helikopter, čuješ helikopter, cijeli dan je Ja sam tek sad, evo, kad smo krenuli pričati o tome, prespojio da sam ja zapravo jučer čuo helikopter i da gledam starimo onako. Ovo čovječ, znaš znači... I čak sam prijem čuo i avione. 14.000 ljudi, da. Ja gledam čovječ, znaš, i sad sam tek prespojio da je to bilo zbog derbija. A neš ti, znači njih ti stvari moji njih ti dofuraju, znači autobusom prati ih Murija, znači nema šanse da tu dođe do nekog ekscesa, neki pizdarija, kužiš. I bez veze, taj helikopter... Pa možemo stvari, pa to su drakonske mjere, novac, stari moj, znači ti ideš helikopter, digneš ga u zrak, ti već, ja mislim, 20.000 kuna, mislim da moraš iz proračuna se može, znaš, Da, kako je što se tiče to kod vas, baš što se tiče helikoptera i samog derbija? Pa vidjet ćemo u petak. Prvo, ali drugo, pa ne znam, mislim da je utjecaj državne bezbednosti, odnosno BIA na grupe ogroman i da je zato što su one ovdje onako politički aktivne, pogotovo Delije Sever, ja mislim da su onako posle napredne stranke najuticajnija politička grupa pre svega i da je jako, jako bitno šta će da kažu i da je Vučiću od presudnog značaja da Delije ćute što se dešava i to mi je dosta čudno, ali je zato je recimo DB angažovan bio na razbijanju grobara i sad imaš na derbiju imaš 3-4 kaveza
različita sa 3-4 frakcije, da i rekao sam vam, znači kad dolazi do te da se lažni ton ubacuje na prenosima utakmica Partizana, da se ne bi čulo. Zvezda što tako, on je prvo. Jeste. Mislim, jeste, ali na Vučića, mislim, sigurno da ima i tu i struja više koji ga možda gotive, koji ga ne gotive, ali tako? Pa ne, ja i dalje nisam upoznao nekog koga gotivi, ali on dobija 50%. Tako da, to je preozbiljna tema, ali što se samog njegovog straha od toga da se nešto desi na tribinama, jer on zna kako je pao Sloba, zna kako je pao i Boris Tadić, bilo je spasi Srbiju i ubi se Slobodane, spasi Srbiju i ubi se i Borise, i ostalo, i on kad se probudi ujutro, kad se brije, on sa svoje 10 strane ima 10 stvari koje su uradili njegovi prethodnici koje on ne sme da ponovi, i jedna je da se ne desi slučajno skandiranje na tribinama, i ako bi državna bezbednost i on lično upotrebili energiju koju upotrebljavaju da stišaju navijače na napredak ove zemlje, na ekonomiju, mi bi bili Švajcarska danas. Oni se bave samo time, zato sam im postavio to pitanje, jer su mnogi poubijane vođe na obe tribine, a pogotovo na južnoj, ispostavilo se kasnije da su bili infiltrirani, da su bili ljudi od zadatka koji su imali za zadatak da odrede neke stvari i da rascepaju tu grupu. Agenti, klasično, čak krtice i ostalo, tako da eto, zanimalo me, ovdje je to baš dosta izraženo i država se jako bavi navijačima večitih rivala, i ne samo to, nego ovako nemam dokaze naravno, ali iz nekog iskustva mogu da kažem da državna bezbednost insistira na tenziji između Zvezde i Partizana, da bi se ljudi bavili time, da se ne bave time što nemaju da kupe mesni narezak, tako je da to se dešava i pred ove kruhe i igara. Idemo pucat po navijačima da bi pričali o tome, a ne o ekonomiji, gospodarskim problemima. Vrlo jednostavno, i provjerena metoda koja prolazi zapravo kod ljudi, pa ljudi su se zakačali na to i decenijama. Uvijek iznoma, šta decenijama i stoljećima. I to je ono što oni hoće, političari zapravo, da. Ja bih završio samo ovaj derbi jednim podatkom da je Luka Vušković, brat od Marija Vuškovića, jako dobrog obrambenog igrača iz HSV-a, koji je nažalost sada pod istragom zbog uzimanja dopinga, za kojeg se procjenjuje da je ono još veći talent. Luka Vušković, mali, ovo je 16 godina, mislim 16-17 godina, je priključen prvoj momčadi i mislim da je čak debitirao na samom derbiju. I sad, uvijek postoji ta rasprava kao zašto gurat malo u baš takvu vatru, treba ga se gurnuti u vatru, naravno uvijek, ali baš u toliku vatru još je bio na meti kritika. Na kraju je solidno odigrao, mislim da je dobio 7-3 tu piše. U kojoj minutu je išao? Nije ušao, nego od prve minute je bio, da. Tako da svaka čast za malog, definitivno, podrška njemu i bratu njegovom, sigurno to su dečki koji će biti sigurno jako dobri perjanice hrvatskog sporta, hrvatskog nogometa u budućnosti, tako da eto, hoćemo nastaviti sa Niđom, zapravo mi imamo mali derbi, ne? Informaciju kažem, znači čuo sam da Ademi definitivno odlazi iz Dinama, da ide u Kinu, pustit će ga, znači da pustit će ga definitivno, nećemo uopće raditi problema oko transfera, tako da Ademi, mislim, možemo napraviti emisiju za Ademija, on je za mene prava istinska legenda Dinama. On je prava legenda, on za razliku od nekih Modrića, na primjer, i to on je fakat legenda. Uzmi toj Kini što više nomaca, uzmi tamo i trofeje i pričat ćemo mi još o tebi, ne brini se. Da, definitivno, pratit ćemo Ademija, kapetana našeg kultnog. Tako je, da. Šta smo rekli dalje, idemo na mali derbi, ne? Partizan konačno pobedio. Pa da, Partizan ima utehu u 2 nedelje za zaborav i onako za pre svega potvrdu toga u kakvom je raspadu sam klub, i da dok je na čelu Milorad Vučelić, glavni odgovorni urednik Večernjih novosti, jedan od ratnih huškača iz 90. godina, Partizanu neće biti bolje. Dobio je mali derbi ovdje oko termina, sjećate se da smo pominjali to kada će biti odigran, i to je jedina pobjeda Partizana u posljednje vreme, sve ostalo su poraz od Šerifa u revanšu u 16. finala Lige konferencija na JNA. Da, pa rekao sam, mislim, neke stvari se vide, da. 1-3, rano poveo Partizan, onda primio
odmah gol i onda jedan u nadoknadi prvog poluvremena i jedan u prvom napadu drugog poluvremena, što govori o stanju u ekipi moralno i generalno da razgovor u slačionici ne znači mnogo. Onda se trener Goran Petrić pokupio i otišao posle te utakmice, ali uradio to na jedan šmekerski način i rekao da zbog zdravstvenih problema i zbog stresa koji proizilazi vođenje ovakvog Partizana, on ne može to više da izdrži, ali da se neće ostaviti ekipu u ovom trenutku, nego će se povući zaista na reprezentativnoj pauzi, što je onako jedan gest grobarski pravi. On je legenda kluba i jedan od ljudi koji su potrošeni tu u prethodnoj deceniji, među kojima su i Marko Nikolić i Savo Milošević i Bate Mirković i mnogi drugi partizanovci, Miroslav Đukić na kraju krajeva. To su sve veliki ljudi koji su onako vrlo brzo i vrlo kratko napuštali Humsku i pognute glave. Tako odlazi i Gordan Petrić, ali evo, Partizan će ova uprava koja se danas, dok mi malo pre nego što smo krenuli snimanje, ponovo skandiralo uprava napolje, odigrali su 1-1 u posljednjoj utakmici pred derbi sa Radničkim iz Kragovca i bili nadigrani u humskoj reči o ekipi koja se bori za ulazak u play-off za osmo mesto, koja je bila bolja i mogla na kraju i da pobedi. Eto, to je atmosfera u kojoj Partizan dočekuje utakmicu protiv kluba koji sada ima već 13 bodova prednosti, gol razliku 11-0 u posljednje 3 utakmice posle onog remija početnog sa Vojvodinom, govorimo o Crvenoj zvezdi. Navodno je Grobari, to sam čitao da počne bojkotirati utakmice, ali kako sam čuo. Pa evo, danas je bilo 200 ljudi na stadionu. Jeste bio glup termin i sve, ali jednostavno mislim, cela atmosfera oko toga je sumorna. Onako ko Partizana sumorna. Sad, sa igračke strane ja mislim da je red na Zvezdu da uradi ono što je uradio Dinamo Hajduku, jer takva je situacija, ali se tako nekako se ovdje, tako nešto se ovdje nije dešavalo. Znači, kada je bila najveća razlika između Zvezde i Partizana u Zvezdinu korist ili Partizana u Zvezdinu, nekako su 0-0, 1-1 bili najčešći rezultati. I s te strane ni kod nas bilo, prosti Niđo, sorry. Nije ni kod nas bilo puno ređi, ima jako puno remija, Dinama i Hajduka. Dobro, ovo smo i baš sad natamburali. Sad jesmo, ali kažem inače, ne. Ali eto, očekujemo ovde i navijači Zvezde i Partizana na neki način onako da Zvezda poentira na ovome, što je, ne znam, kao jedna, kada osvojiš titulu ne dobiješ derbi, nije to. Za onoga ko osvaja titulu. Sad, da li će Zvezda u tome uspeti, ne znam, u toku su, i neću da pravim teorije zavere, ali u toku su izbori za predsjednika FSS, gde se zakuvalo, gde Zvezda zapravo ima jednu struju nezavisnu kroz Nemanju Vidića, a drugu instruisanu kroz Dragana Đajića, a zapravo Zvezdana Terzića, i gde su glasovi legendi Partizana i Partizanovih delegata u Skupštini, odnosno klubova koji imaju bliski odnos sa Partizanom, su presudni. Tako da ne očekujem neko zakuvavanje samo između klubova i na nivou nekih prozivki i sve, jer je, znate kako je to u izbornoj kampanji, svi se trude da niko nikoga ne uvredi, da što više obećava, samo to. Da svi plivaju međusobno. Svi dobri i svi obećavaju sve. Ali zapravo pričamo o jednoj, ja sad vama crtam jednu skicu sportskog naticanja gde takmičenje nije na prvo mesto, tako, nego da govorimo o nekom lobiranju sve vreme i ostalo. Eto, takav fudbal i očekujem u petak uveče. Mali derbi je bio, Zvezda je htjela da bude u sredu, jer je trebalo, Partizan je tražio u četvrtak i na kraju nisu dobili ni jedni ni drugi, odnosno dobio Partizan, bit će čak u petak. Zbog toga što je Partizan igrao Evropu i evo mogu da kažem da je to pošteno. I da je Crvena zvezda, dok je igrala kvalifikacije na leto prethodnih 10 godina, tražila i dobila odlaganja razna, da to pravo postoji u takmičenju, koje omogućava ekipama koje su u Evropi pomeranje termina, i da je s te strane pravda zadovoljena, ali mi se čini da to nije ništa i dalje ništa ne znači i da je vreme da Zvezda na terenu pokaže da je bolja i da je taj termin ništa, da se igralo u sredu ne bi mnogo znači. Ako si bolji, pokaži. Ali dešava se sve, evo, dao sam sebi neki mali uvod za ovo, definitivno su predate kandidature Vidićeva i Đajićeva, tužno je što se to dešava. I mogu da vam kažem da, kao što sam rekao za Vučića, da se bavi državom kao što se bavi
navijačima i da tako isto mogu da kažem za Terzića kada gledam kako priprema Džajićevu kandidaturu, da se bavi Crvenom zvezdom na način na koji se bavi izborima u FSS. Crvena zvezda bi bila redovan učesnik u Ligi šampiona i ne bismo već posle jedne sezone izgubili to direktno mesto koje ćemo imati naredne godine i koje pripada Crvenoj zvezdi. Znači to je bilo kratko, malo smo dobili na tom ratu Rusije i Ukrajine, otvorilo nam se i koliko smo smešni se pokazalo već što smo izgubili iz prve, tako da će Srbija imati predstavnika direktno u Ligi šampiona sledeće godine, ali već one tamo će se vratiti u kvalifikacije. To se dešava ligi koja je razjedinjena, to se dešava ono jednostavno samo se gleda da komšiji crkne krava i da budeš bolji od Partizana ili Partizana Zvezde i to je tako. To je tako, da. Ukratko da predstavim samo Džajinu ekipu, to su onako jedna grupa dinosaurusa koji je već predugo na sceni. Ja ne znam šta će biti njihova predizborna parola, s obzirom da promene ne mogu da ponude jer je ovako kako jeste zbog toga što su oni decenijama tu. To je sve ekipa 60-70 godina plus. Jedini novi lik je taj neki advokat Nedimović koji je blizak na naprednoj stranci, koji je trebalo da bude tamo jesenas neki kandidat, sad je stao kao potpredsjednik iza Džaje i svi ovi ljudi iz regiona i one što sam pominjao sa dna piramide naše koji biraju, to su sve ljudi kojima je direktno u interesu da se ništa ne promeni. Tako da je Dragan Džajić je zapravo favorit struje koja je aktuelna, favorit struje zbog koje je fudbal ovakav kakav jeste, a recimo Nemanja Vidić ima mlade fudbalere, bivše mlade penzionere među fudbalerima, Danka Lazovića koji je završio UEFA-in kurs iza funkcionera, recimo Milorad Mažić, naš najbolji sudija i jedan od najboljih evropskih sudija u prethodnom periodu bi bio prvi u sudijskoj organizaciji, on je od strane FIFA priznat kao čovjek od integriteta i poštenja i dobio je neke od najtežih utakmica na međunarodnoj sceni u prethodnih ne znam koliko. I to su sve ljudi koji nisu trenutno nemaju nikakve uloge u fudbalu, znači nešto novo bi se dogodilo. Tako da eto, imamo sukob onih koji su na vlasti i onih koji su u opoziciji i ja se nadam da će Vida uspeti. A ko njih bira? Ko će njih birati? Ko to bira? Skupština vjerojatno isto nekako. Skupština, ali delegati su iz prethodnog saziva, oni su bili spremni da dignu ruku za Slavišu Kokezu, ono koji je sad u zatvoru, bili su spremni kad je bilo potrebe da dignu ruku za Toleta Karadžića, još jednog starog pregaoca, čovjeka koji je rođen u Kraljevini Jugoslaviji. Eto kako se čovjeku radi. Znači po tome će Džajić onda pričaš pobjediti, treba bi Džajić onda pobjediti, ali je? Tako je, nažalost. Sve je to tako. Dobro, nadajmo se svejedno da će evo konačno i zasjati sunce u srpskom reprezentativnom nogometu i tamo da se svugdje krene lijepo čistiti taj Balkan i to će biti super. Teško će to biti utopija, ali imamo pravo sanjati, imamo se pravo nadati. Guardioli je odigrao za Guardiolu. Da. Ne možemo to prešutiti. Ugasio Haalanda u potpunosti. Otvorio si vrata ne samo za City nego i za Premier ligu i tom dečku stvarno nema nikakvih granica. Ni nebo nije granica, brate, svemir je dečko, svemirski talent. Spomenut ćemo tu sada u nastavku i Hrvate, ali ajmo se još malo Džafere dotaknuti te utakmice, gledao si kako ti se to činilo. Onaj nebijski skok, jedino mi iz te cijele utakmice mi je taj nebijski skok. On je diskutabilan, taj nebijski skok je malo diskutabilan. Ne možeš uzeti takve golove, jednostavno ne možeš uzeti ne možeš ga uzeti, možda je bilo malo faula na slanja, ali jednostavno to je grijeh uzeti takav gol, znači na kraju ipak je, jer kao s tehničke strane, kao ako baš idemo lobirati i razgovarati, on se pridržao, on je skočio i on je dobio taj uzlet i visinu i onda se samo pridržao na nekog ko je već bio, nije ni bitno. Ima stalno, Ronaldo je to sigurno isto radio i ne bi me čudilo da se možda malo tim igračima koji su jači, koji su perjanice klubova i tako dalje, možda im se, pa ne bi rekao popusti, nego da jednostavno gleda, da se pusti malo grublja igra, ne? Suci u Premier ligi su poznati po tome da pušte grublju igru. Ali nije bilo ništa grubo tu. Da. Nije bilo ništa grubo. On je u startu dobio duel. U startu je dobio duel metar ga je navlačio. To je istina, da. Mislim, nogomet je kontaktan sport, da. Pa je, sigurno, da.
Neymar ga čini bezkontaktnim i ljudi. A bolje njega. Da se pridrži nego da mu naleti mudima na glavu. Da, pa naravno. Ninja, kako ti vidiš tu tekmu? Kako ti se činilo? Guardiola je, trese mu se tron lagano, ili je? Malo. Pa nisam siguran, treba revanš, ako pričamo o Ligi šampiona, treba revanš da se dogodi, ali iskreno da kažem, ja sam to već gledao Meacu i utakmicu na Inter Porto, tako da sam Leipzig i City ispratio kroz onaj skraćeni prenos kasnije i highlights 2 puta, i stvarno se nadam da će Guardiola izabrati pravi klub, i sad nisam siguran šta bi bio moj izbor na njegovom mestu, ali ovako iz ovog ugla deluje da bi možda trebalo da kaže ne Chelsea-u, zato što je onako ta revolucija tamo će potrajati i može da bude vrlo bolna u početku, a opet nekako ne bih voleo da ode, njemu lično bi želeo City, jel tako, ali ja ne volim City, pa onda možda neki Real. Ipak, ipak kad igraš u Realu, ali mislim da je spreman. Mislim da je imao jednako neprijatnu situaciju kod prvog gola City-a, ali kad ti City tako lako povede i nadigrate u prvom povremenu, što sam vidio da se desilo, ipak je Leipzig odgovorio u drugom i to polazi od stabilnosti pozadi, i on stvarno ima iskustvo i način na koji je igrao za hrvatsku reprezentaciju u posljednje vreme mu daje jedno veliko iskustvo, i evo poslije ćemo pomenuti i odlazak Lovremana, ili možda sad što da ne, i taj prelazak na 3-5-2, da, sa Guardiolom pozadi, ja mislim da nećete imati nikakvi problema. Da, iako trebamo biti iskreni da Hrvatska nikad nije zapravo dobro igrala u 3-5-2 sustavu, ali to sam čuo da dok je Modrić tu da se to neće desiti, jer je on protivnik lično i da se on ne snalazi, što je to potpuno tačno, da njemu to ne prije zbog načina na koji se on vraća pozadi i kako iznosi loptu sa trojicom se to gubi, tako da verujem da ćete morati sačekati Modrića. Da, iako meni to nije baš jasno, zato što ti imaš iza Kovačića i Brozovića. Znači, arguably, zvijezdana klasa CM-a, ne, znači, centrale, i onda on može biti striktno 10. Sad, da li se njemu ta uloga posebno ne sviđa, ne znam, uglavnom, to je točno da Modrić ne želi to, dok je on tu, ali neće se Modrić tu dugo ni izdržati. Vjerojatno Lovren koji se oprostio, što je meni malo čudno, mogao odraditi Ligu nacija kad je već odigrao stvarno solidno svjetsko prvenstvo, pa da onda on i Modrić kao vjerojatno odu, neću reći u paketu, nego da ti senatori se krene ponovo dešava smjena generacije. Iskreno, nemamo šta reći Lovrenu, lijepo pismo je napisao. Hvala mu za sve. Žao mi je što je možda u nekim trenucima malo preemocionalan, pa ga povuče neka malograđanština i što malo u medijima iskače u nekim slučajevima nepotrebno. To se znalo često Niđo vidjeti na terenu, ne znam koliko si to primijetio u Lyonu, kasnije i u Liverpoolu, zašto nije duže ostao, ali svjetska klasa a meni se dobro prosti, šta uzeo Rebroncu, znači šta će više uzeo, znači sa Hrvatskom sve uzeo. Pardon, ne beka, fullback. Da, dobro oproštaj, šta, ne treba više, mislim, dao je sve stvarno za reći. Dao je sve, hvala mu puno, evo, ja bi rađe čak možda da se vida prije oprostio nego Lovren, ali dobro, evo sad je otišao i Vrsaljko, sad je otišao i Lovren, sad će vjerojatno i Modrić otići. Ja se iskreno ne brinem, 3-5-2 mislim da im moglo biti jako dobro, dolazi kao što smo rekli braća Vušković, dolazi Jakov Medić, dolazi tu je Guardiol, Šutalo isto jako brzo, tako da mi stvarno imamo samo da nam se ne desi da obrana uzme svu tu akumulaciju talenata, taj pool, i da onda se neravnomjerno raspodijeli u ostatku, ali mislim jedino što mi, sorry Niđo, znam da hoćeš nešto reći, vidim te, jedino što nama fali je taj istinski killer, što Livaja nažalost nije taj kalibar, mogao je biti jednom, ali nije, tako da se tu čeka Marina Ljubičića, tu se čeka Petra Musu, tu se čeka neke igrače koje nadamo se, evo Diondrena Beljo isto tako, koji je nažalost otišao u Augsburg zbog jako loše reakcije Antolićeve vlade, upravo Antolićeve vlade koja je obavila taj transfer kao Joršića, mislim to je travestija, oni su trebali puno bolje biti prodani. Diondrena Beljo zapravo nije ni trebao biti prodan, on je trebao biti nekakva alternativa za Petkovića koji je ozlijeđen i koji je trebao otići, tako da, oprosti Niđo, izvoli, tvoje viđenje cijele situacije.
Pa da se vratim na 3-5-2, da se vratim na 3-5-2, možda bi to ugušilo Sosu i Juranovića koji nadolaze. Oni se ipak snalaze bolje u liniji pozadi, tako da mislim da će to biti bitna odluka za selektora. Svakako, Sosa ti može igrati prema naprijed, Sosa ti može odigrati prema naprijed, što je dokazao sada i prošle sezone, ali sad za ova 2 zadnja gola koje je zabio do kojih ćemo doći u Rike put jedna za Hrvate. Ne? Juranović možda je tu nešto poučeniji, ali isto tako mislim da on može, ne znam zapravo, nije možda lijevo krilo, to je desno, dobro, da. Mislim, slatke muke kao kad imaš takvih igrača. U svakom slučaju, da. Ali sam generalno sam za to da mislim da je prošlo vreme trenera koji igraju jednu formaciju, nego da su na sceni ljudi koji dođu na trening, vide šta imaju na treningu i kažu ja želim najbolje ljude na njihovim najboljim mjestima i u fudbalu i u košarci i generalno u sportu, i da ako ti imaš tu vrstu arogancije i narcisizma da ti dolaziš kao sad ja igram 3-5-2 ili ja igram 4-2-3-1 ili 4-3-3, a nemaš te igrače, onda su ti oni problem, onda tražiš nešto drugo i ulaziš u alibi, a zapravo pokazuješ njima da si važniji od njih. Tako da generalno ne mislim samo u ovom trenutku za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, nego i za trenere koji ne uspevaju u Europi zato što se drže jedne stvari, zato što ne mogu da se prilagode. Tako da trener je zapravo taj koji treba da čini igrače i ekipu boljima, a ne da se oni znoje zbog njega, ali kad ti nastupiš tako, ti onda i možeš da zatražiš od tog jednog igrača koji ti ne odgovara, da kaže ajde, imam Guardiola ovdje, imam Sosu ovdje, imam Juranovića tamo, hajde ti napravi neki mali ustupak i on će da kaže u redu. Ali ako dođeš i kažeš momci, mi od sutra igramo moju igru i sve, nadamo se da neće biti tako, nadamo se da neće biti tako. Da, mislim, mediji tu dosta isto onak malo pa rade mini pritisak sa tom 3-5-2 formacijom, mislim da to još uvijek je futur drugi, ali za par godina neće im proći. Da, ali za par godina ljudi nemojte se iznenaditi, cijeli svijet igra 3-5-2, pa tako će vjerojatno i hrvatska nogometna reprezentacija. Vidjet ćemo gdje će nas dogurati formacije. Da. Mislim, Niđo, kad si rekao o težnji ka polivalentnosti trenera, mislim da polivalentni i igrači čine bolji tim i polivalentni treneri čine bolji klub i klubsku povijest. Tako da mislim da... A Periša je dokaz. Da, apsolutno. Da. Mislim, šta može čovjek da odradi sve i šta je sve radio u karijeri. I to kad vidiš igrača koji kad ne možeš da kažeš da li je levonog ili desnonog i kad mu je sve jedno da li će mu lopta doći na levu ili desnu nogu, ja vidim fudbalera odmah. Da, to je ono što čini svjetske klase. Evo sad bi mogli tu ugurat malo i Hrvate u ovom tjednu kako su performali. Već smo naveli Bornu Sosu, 8-1 je dobio zadnju tekmu, zabio je gol i postao priča već bil do njemu da je on lagano gol getter čovječ. Malo se tu desila je sreća, jedna nespretna reakcija golmana, ali bile ok. Jakov Medić nastavlja kao i Sosa sa dobrom formom, pričali smo već 2 puta o njemu kao i o Sosi, evo ovaj puta 7-4. Staničić jako dobar, 8 je dobio ocjenu u pobjedi protiv Union Berlina. Meni nije jasno zašto Juranović nije, ne znam, jesi ispratio to da ovoga malo prokomentiramo. Juranović, na primjer, u derbiju nije igrao i sada, Guardioli, ja pričam o to. Džafer, ja komentiramo prije tekme kako mislim, dobro, možda ga je htio štetiti jer je igrao Europu sad i sve. Već igra par utakmica. Ali opet, brate, to je derbi, razumiješ, Stanišić. Da ne izgori možda odmah protiv Bayerna, da. Da, ali onda je stavljen Stanišić. Pored šta Kancela i pored ekipe. Da. Jest da se igra 3-5-2, ali kao dobio ozbiljnu rolu u ozbiljnom derbiju gdje se igra za bod čovječe, tako da drago mi je da Bayern u njega ima povjerenja, a s druge strane malo je čudno, možda mu se desila neka mala ozljedica Juranoviću za koju ni ne znamo, to je sad nije ni bitno, samo primjećujem, ne? Tako da... Dobro, nešto dugoročno mislim da bi Union ispao tu, ali vratit ćemo se na tu temu pred kraju o toj utakmici. Da. I da pomenemo to, pre toga bih voleo da popričamo o jednoj utakmici u Engleskoj, koja je onako kao nepopularno nazvana, pogotovo u vreme kada se samo titula računa kao uspeh, kao Mickey Mouse Cup, i pripao je Manchester između utakmici 2 Uniteda, pripao je Manchesterskom
jedinstvo, tako? I mogu da kažem da to kad pogledaš istoriju Manchester Uniteda, pa i Newcastle Uniteda, to može da bude Mickey Mouse kup, jer to su klubovi koji su pravljeni i stvarani za nešto mnogo veće od toga, ali kad pogledaš aktualni trenutak, kad pogledaš da jedan i drugi klub imaju mlade menadžere koji su tek počeli da rade, Eddie Howe i Ten Haga, kada pogledaš da su i dalje u tranziciji, kada pogledaš šta su bili prethodnih sezona, da se Newcastle borio grčevito za titulu, a United posljednji trofej osvojio pre 6 godina, a titulu nije video od odlaska Sir Alexa Fergusona i da ne učestvuje u Ligi šampiona, već u Ligi Evrope, ti onda kažeš u fazonu kao ovo je baby steps, ideš ovo je dokaz da se nešto za malo relativno kratko vreme je dobra potvrda dobrog rada za oba kluba i tu pre svega hoću da naglasim Newcastle United za koji su mnogi predviđali kada su ih kupili Saudici, koji su u toj ligi pre bogatih, oni su najbogatiji u odnosu i na Emirate i na Katar, i mnogi su očekivali da će to biti još jedno bahaćenje nalik Paris Saint-Germainu i ostalo, oni su krenuli jednim drugim putem, vrlo racionalnim, u skladu sa vremenom, prvo formirali jednu bazu engleskih igrača iz Premier Lige koji razumeju fudbal i pojačavali se na pravim pozicijama tamo da im je nešto trebalo, vratili Trippiera kao jednog od retkih Engleza koji je igrao preko, vratili ga u ligu, dali mu kapitensku traku, znači mnogo lepih, mnogo pravih fudbalskih odluka i to se videlo jednim plasmanom u finale Liga Kupa, ko onako utakmica bila lepa, pun stadion, naravno opet s jedne strane crno-beli, dobra slika i eto, nije Mickey Mouse skup, možda je za Guardiolu u ovom trenutku, ali za navijače ta dva kluba jedan događaj koji je onako nagoveštaj toga da će ta dva kluba u bliskoj budućnosti igrati mnogo značajnije. Slažem se definitivno sa svakom tvojim riječju. Možda sam malo više očekivao Newcastle u toj utakmici, možda malo veći otpor, ali United zasluženo, super su odigrali utakmicu, super atmosfera, super derbi. Bio je čak derbi, jedan još škotski derbi bio, ne znam, znate za to, Rangers su protiv Celtica igrali finale, isto Liga Kupa. Pa je Celtic to ipak uspio. Nije moglo da se isprati sve, ali me zanima. Isto super atmosfera, ne znam je li gledao kao super, vrhunska, znaš šta najbolje, znači imamo se taj njihov, ne znam koji to stadion, kako se zove škotsko, njihov stadion, isto kao Wembley, nemam pojma. Uglavnom, znači vidio se Hampden Park, tako je, baš su građani su bili, znači cijela jedna tribina su Celticovi, cijela druga, a još je bilo nereda, je bilo prije utakmice, baš se fino pomakali, ali je Celtic ipak uzeo titulu Lige Kupa, da. Tako da je bilo dosta derbija. Šta ćemo još Unitedu reći? O Unitedu konkretno, pa mislim da drago mi je da vidim da se stvari poboljšavaju, drago mi je da je Ten Hag, da ima stav, da ima karakter i da je odrešit kad treba i to su neke predispozicije koje klub koji želi se vratiti na stare staze slave ima. Čovjeka, naveli smo već trenera koji je polivalentan, koji isto tako ima stav, koji isto tako ne da na sebe i na svoje igrače, ali isto tako zna kada treba pokazati autoritet. I to su apsolutno. Protiv Ronalda ga je pokazao, znači pokazao ga je protiv najvećeg. Znači ne boji se potjerati ako treba i najveće, da. Tako da Pa i na Maguireu, i na kapitenu. Pokazuje mišiće, Tu kod Maguirea mišljenja nisu bila podijeljena, ne? Kod Ronalda ipak na neki način jesu više nego na Maguirea u svakom slučaju, ne? Tako da tu pokazati zube i tu zadržati svoj stav i pokazati da zapravo to je ono što možda mi svi ne razumijemo u jednom trenutku. Ozbiljan klub je njemu dao povjerenje i dok je on tamo, on može pokazati karakter. Jel razumijete šta hoću reći? Treba iskoristiti tu kartu. A ako ti je već uprava dala povjerenje, znali su oni prije da on nije Ante Čačić tip trenera. Na primjer, razumiješ, stalno ga uzimamo u usta, ali jebi ga, dobar je primjer, ne? Dobar si primjer, razumiješ? Tako da kažem, drago mi je da imaju čeličnog čovjeka koji može pogriješiti, čovjek koji priznaje pogrešku i čovjek koji imam dojam da uči na pogrešci.
kao što je bilo situacija kad su krenuli povlačiti protiv koga, ja mislim da je bilo u Ligi prvaka nešto da je bilo, protiv Arsenala kad su izgubili, ne 3-2 kad su izgubili protiv Arsenala, gdje smo komentirali da je... To mu se nije ponovilo poslije, I to mu se nije ponovilo i to je dobro da se nije ponovilo. Naravno da je bilo problema, naravno da je bilo, mislim, nije ni Barca odrađena ovak, ne, ali ipak su pokazali kvalitetu, ne, i ipak su pokazali to da se dižu i moraju se i oni i napokon trofej. Kako uzeli zadnji put? Pa ne znam. 2016. Znači, jako 7 godina. Kad je Pogba bio, iako on nikad nije bio pravo pojačanje za United, najskuplje pojačanje, ali nikad pravo pojačanje, ali dok je on bio su... Ali evo, za razliku od Pogbe, pokazali su recimo sa Casemirom koliko su pogodili i kako kad dovodiš pravog profesionalca šta znači za ekipu. Ronaldo Cristiano je pokazao... I tu bi mogao Kovačić doći. Bilo bi dobro. Daj zamisli. Cristiano je pokazao kako se nije lider, na jedan način, ekscentričan, sebičan, sam sebi najbitniji. Maguire je pokazao na drugi način kako se nije lider, beži od odgovornosti, loše se snalazi, najlošiji na terenu zbog toga što nosi traku. Loše igra generalno i onako deluje potpuno nesigurno. Casemiro je došao na... Bruno se tu gubio, nekako mu je bilo prerano dato da bude, on je došao i data mu je ta traka bila i neka uloga lidera, ali mu je lakše uz Casemira, jer Casemiru nije potrebna traka da se ponaša kao kapiten na terenu. I još jednu stvar možemo da primetimo kod Ten Haga, a to je uspon Markusa Rashforda u odnosu na onog poraženog momka kod Ole Gunnara Solskjaera. To su dva momka potpuno, tako da eto. Svaka čast u svakom slučaju, želimo se najbolje. Da. Apsolutno. Za razliku od Liverpoola koji tone sve niže i Klopp ne može da zaustavi. Ne može da zaustavi to. Ten Hag pokazuje kako se hrabrim odlukama prema svojim igračima koji su Cristiano i Maguire. Još neki igrači su tu popili klupu. Kako se postiže i šta dobije ekipa i kako se oslobode ostali, a Klopp nam pokazuje tretmanom recimo Trenta Alexander-Arnolda ili Nabija Keita ili tako još nekih igrača, kako se pravi medveđa usluga i tom igraču i ekipi i samom klubu. Jer pitao sam jednog kolegu Vladu Novakovića sa sport kluba koji je pasionirani navijač Manchester Uniteda i moj dobar prijatelj i poznavalac Premier lige, koliko bi prošlo vremena od kada bi Sir Alex Ferguson oterao Trenta iz kluba za ono ponašanje na terenu. 2 tjedna bi ja rekao. On je rekao pre 3-4 godine, ja bih rekao pre 2 godine. Znači 2 godine Klopp toleriše nešto što se ne toleriše u modernom fudbalu, ja ne znam šta je ono, čovjek slep pored očiju i on znaš kako se ponaša Klopp kada je Trent u pitanju? Ne samo da mu nije doveo alternativu, što je najkraći put ka padu kvalitete, da ti nemaš konkurenciju na nekoj poziciji. On se ponaša kao onaj roditelj razmaženog deteta koji dolazi u školu, da kaže mali ima najviše neopravdanih, najviše keca iz vladanja, sve moguće kečeve, on kaže da, ali evo ima peticu iz fizičkog. Tako se Klopp ponaša u fazonu, da, ali on ima dobru loptu, pa druže, ali sve drugo je šuplje. Don't forget Divo Origi. Obran uopće ne igra, kod da ga nema obrane. To je ta bezvoljnost njegova na terenu, znači to je nevjerovatno. Kod da mu se ne da trča, i to drugi vide na terenu, ono baš izgleda onak, ne dam se čovjeku, kod da ga moraš Čekaj, Niča, šta je tvoj kolega rekao koliko bi prošlo da ga Sir Alex Ferguson izbacio? 3 godine. 3 godine? Pre 3 godine bi ga izbacio. Aha, pa prije 3 godine. Pa kujiš, znači to je to, 2 tjedna bi ono ostao u klubu i čao, zdravo, ovo ne trpi nikog. Ja sam rekao pre 2. Da, sjećaš se kad je bila anegdota sa Diegom Forlanom da je Sir Alex Ferguson isto da nije htio zamijeniti kopačke, ga izvadio, znači mislim, ne možeš to raditi, ako ti ja kažem da je crno i to je to. Tako je. A Klopp ovdje... Razumiješ? Ne, ali ti vidiš i lepo je rekao i Džafer, vidi se po njegovom govoru telu i njegove odgovornosti kao da, ne odgovornosti kao da on nema nikakav odnos prema obavezama na svom delu terene i da je, kad se desi sranje preko, on uopšte ne vidi da je njegov problem. On uopšte ne djeluje kao neko ko se uznemirio zbog toga čovječe. Ja se nerviram, gledam ovako i Klopp uzmi i zagrli ga posle te utakmice i kaže bio si dobar. Pa su oni ludi tamo svi,
čemu si? Ja sam mislio kad ga je Zagreb da će ga bar ugušiti, da će mu doći, da će ga ugušiti frajer, ko ajde stisti ga malo, ne, frajer ga prijateljski. Mazi ga. Bukvalno, pa ispadnite iz Lige Evrope, niste ni zašto. Mislim, kako se pravi problem, to urušava celu hijerarhiju. Mislim, kad ti gledaš tog je Trenta, ti ga onda vidiš i po Salaku, kod da cijela momčad izgubi volju kad ti vidiš jednog Trenta da njega doslovno boli na stvar. Onda što bi ja morao trčati jebote za jednog Trenta, i cijela momčad zapravo izgleda jako, jako to ruši ko domino. Ko domino ti to onda ruši. Niđa, oprosti, ja sam imao još par Hrvata, ili ih mogu navesti. Napravili smo digresiju zapravo temu novu. Drago mi je da se i Bradarić malo vratio u formu, spomenuli smo ga par puta. 7 u pobjedi protiv Monce, Guardiolu već smo ga apsolvirali, 8-1, 7-3 protiv Eintrachta. Plete mi se jezik, brate, pio sam ono. I Majer konačno isto 7-7 protiv Šahtara u Ligi prvaka, to jest ne to je u Europa Ligi. Stalno miješam to dvoje čovječe, kad je toliko ono dobrih klubova i tu i tam, više ne znaš ono. Sad ćeš napraviti tu vjerojatno super Ultimate ligu. Hvala prijatelju. Nemam svoju, zamolit sam režiju da mi donese, napisao im kulturnu poruku, ali niko mi nije doživio, vjerojatno sam džapera koji se on se u sebi smije zadnjih 20 minuta, vjerojatno. Tako da, evo, Majer isto dobro 7-7 i sada idemo na novu temu koja je Barca neće titulu. Barca ne želi titulu. Primera, Barca ne želi, ali ne želi je Boga mi neće ni Real titulu, ko da se natječe, ko da ne osvoji, da. Mislim da, kiks Reala protiv Atletika nije iskoristila Barca, prvenstvo Španjolske ide dalje. Šta ti kažeš, evo, Johnny, na Barsu? I na Real, i na derbi. Pa mislio sam da je gotovo, međutim očigledno da je taj i energetski i emotivno taj utakmica sa Manchester Unitedom, zbog koje Reni zaista i brka Ligu prvaka i Ligu Evrope, stvarno je zaličilo na Ligu prvaka i po kvalitetu fudbala i po imenima koji su odigrali, i to je dobro za Ligu Evrope na neki način. Očigledno ostavilo traga, jer gledao sam utakmicu i Barca je bila nadigrana. Znači nije samo Almerija se zatvorila pa pobedila, nego je i nadigrala Barcelonu, bila bliža drugom golu nego Barcelona izjednačenju i nije prošla kažnjeno iz prostog razloga što je dan pre toga Madrileño po pravilu bio onako 75 minuta ničega i onda onako tek na kraju se malo, kad su neke izmene napravljene, kad se otvorilo i kad je crveni karton za Atletico za onaj brain fart Angela Koreje. Međutim, ajde da kažemo ovako, ipak ga isprovocirao jedan jednako prljav igrač Ridiger, znamo ga još od Rome i Chelsea, da je onako jedan bije ko Svet Ilija, brate, udara sve žive i ako nekoga želiš da udariš na terenu, to je Ridiger, tako da je sigurno mu je on nešto rekao. 100%. Mislim da ne budem. Nije džabe, nije to slučajno ništa. Nije slučajno, sigurno. Međutim, onda jedan ishod koji onako kao trebalo da ode Barca na 10-11 bodova, međutim, ostalo je nekako otvoreno sa još jednim tim El Klasikom do kraja, hajde da kažemo da nije rešeno prvenstvo, ali nekako prolazi vreme, a ta razlika se ne smanjuje i ako bude ostalo ovako za 2-3 nedelje, možemo da kažemo da je to već onako završeno. Ali Barca ima mnogo veći problem, ne znam da li ste ispratili da je klub, da su se ljudi koji su krtice Barcine u ligi i sudijskoj organizaciji su se uzjogunile i počele da traže faksovima isplate za višegodišnje, odnosno decenijske ustupke u izboru sudija i tretmanu koje je Barcelona imala i da su mediji i istražitelji došli do tih faksova gde se bukvalno navode svi, računajući Laportu koji se tada trenutno vratio u njegovom prvom mandatu, da je komesar za suđenje tražio isplatu love ko čovječe, šta sam ja ovde lud, brate, šta sam ja radio za vas, i to je veliki skandal tamo i onako ne znam čemu će odvesti. Ali još jedan dokaz uz neke Barcine brain fartove i način na koji je otišao Messi i ne znam ja šta je radio Bertomeu pre Laporte i ostalo. Ma i kako se oni odnose prema legendama općenito, i prema Daniju Alvešu isto strašno nešto. I prema ovom De Jongu recimo na kraju krajeva. Da je to onako baš jedan onako loš klub koji piše Meskeun klub, ali u posljednjih 10 godina na negativan način. Ne više. Ne više. S te strane, pre 10 godina 15 sad ne više. Ali kažu da je to veliki skandal. Da je skandal ravan ovome što je Juventusu dešava u seriji A i Manchester City na kraju krajeva u Premier Ligi koji je onako negde zapostavljen, već se više ne priča o tome, ali to su 3 kluba koji su želeli da osnuju
Superligu. I to su 3 kluba koji se bune na pravila, to su 3 kluba kojima je malo love, to su 3 kluba koji bi želeli nešto novo, a s druge strane i drugi i treći varaju. Tako da ono... Vrlo zanimljivo, to si dobro primijetio. Ja to i ne navijam za te klubove, da. Ne, nikako, odnosno želimo mu im sve najgore, pogotovo Juventus. Naravno, prije ću za Real, ja ću prije za Real navijati, nije ni Real ništa puno bolje, ali ove godine je realno teško, ja im dam možda 3-4% šanse da će biti prvaci, realno po meni je prevelika bodovna razlika i preslabi su klubovi u Španjolskoj koji mogu... To sam htio reći, znači Niđo ne znam kak je tebi, ali i Italija izuzeo ovog Napolija, koji je stvarno svemirski posao radi ove godine. Meni zadnjih tipa 2-3 godine i Španjolska i Italijanska liga djeluju stari, maltene nije za gledat, čovječe. Mislim, dobro, ja ne volim baš ni HNL gledat, tako da ja nisam baš nešto reprezentativni primjerak. Više zbog tradicije. Pa više zbog tradicije, Valenciju, eventualno Sevilju i tak nešto. Znači, dobra su to, ta natjecanja tipa Europa liga gdje mogu takvi klubovi, recimo loših liga sredina prema gore doći, onda biti kompetitivni i to onda ok. Zato više volim Euroligu nego Ligu prvaka. Tu imaš više tih romantičarskih klubova, tu su sve više ovi klubovi u Ligi prvaka. To je točno. Snikerski klubovi koji vode šeici i ti bogataši. U Europa treba i to pogledati, ali Europa liga je pravi nogomet, jebiga, ne? Da, nije najkvalitetniji, ali ima dušu, što se kaže, da. Tudor nam je nažalost kako je to sam htio da kažem, kako izgleda, kako se bori klub koji ima neke realne resurse i koji živi od sponzorstava, prodatih tribina i transfera, kao što je Marseille. Tako je. Da, i kako izgleda boriti se sa državom koja leži na galonima nafte. Eto, vidjeli smo u francuskom klasiku 0-3, klasičan knockout na jugu, nažalost, svako ko voli fudbal navije za Olimpik, ali eto, tako izgleda to. A meni jednostavno su jači i ozbiljili se tu utakmicu, iako atmosfera bila prije same utakmice stvarno nevjerojatna, ali su ih utišali, nakon prvog gola su ih utišali, zapravo vidjeli su di to sve vodi. Jač je Pariz, mislim, pa je, ali znaš šta, ja ne bi bio na njihovom mjestu nimalo nezadovoljan i oni nisu oni su prezadovoljni, oni žive san, slično koji Napoli, samo što to nisu prvi nego su drugi, ali vjerojatno nagovještaj je brojni spekulacije o transferima iz PSG-a u nekih drugih klubove tipa Mbappe, tipa Neymar, tipa još par igrača, nagovještaju da zapravo i neće taj reign PSG-a biti toliko dugačak, ne, više, približava se kraju lagano, ne, tako da, mislim, dovešće oni naravno pojačanja sigurno, ali kako će ta pojačanja funkcionirati. Da, mislim, po meni je to realno i sam po sebi što se tiče kemije klub dosta krnji. Jer kao imaš tog Ramosa, pa imaš Messija, pa imaš Mbappea, pa imaš Veratija, razumiješ? Mislim, pa sklopljeni su ko ja pijan na menadžeru. A to je ono što si ti pričao, Johnny, za Newcastle, viš, u Newcastle su lijepo to, ajmo reći, pametno su ulagali, pomalo su išli, a ovdje su, kupili su, preko noći se kupili sve te zvijezde, sad ti trebaš napraviti nekakvu momčad tu, hoćeš instant rezultat, hoćeš instant ove godine u Ligu prvaka, neće oni tu u Ligu prvaka, vidite, ja ti kažem sljedeći 10 godina neće vidjeti u Ligu prvaka, ni City neće vidjeti, ni City klubovi koji ne znaju šta će od svojih novaca. Ja ti to garantiram, Johnny, City će se moći nabiti na novca, nemaju taj mentalitet kao Real Madrid koji će Zato sam komentirao da možda Guardioli kujiš visi stolica. Zašto? Zato što sad mu Arsenal mu uzima Premier ligu, tu je taj neće ga oni smeniti. Neće ga oni smeniti, preći onda napravi da ode, zato što je zbog eventualno ne da će ga smijati. On je takav. Da, ali kao lagano već se vidi nešto u obzoru da je on već možda čak lagano i bivši. Gubi se povjerenje. Ti vidiš to šta, 3-4 mjeseca nakon što je Haaland došao je već krenuo govoriti da kao se razmišlja o odlasku, da to već ide u medije. Mislim, kad mi nebitni ljudi o tom pričamo, znači da je već tamo ozbiljni su razgovori u igri. Ligu prvaka ove sezone, mislim, znaš, neće ga čekati 10 godina da uzme Ligu prvaka, kužiš? Mislim da će mu se klima stolica ako ne osvoji Ligu prvaka. Naročito s tim resursima. Da ćemo vidjeti što čeka Pepe, a što se mene tiče, neko ostane u tom City, ja inak ne volim taj City, inak ne volim ni Guardiola, pa kad se spoji jedno sa drugim, imaš klub za koji ne navijaš zapravo. Pa kak je Robinho rekao, ja kad sam dolazio u Manchester... On je mislio da je United. Ja nisam znao da postoji klub osim Uniteda. Meni su zajebali, jebo. To je to. A to govori o njemu pre svega, kakav je, da ne kažem šta, ali... Ma dobro, pusti ti pričati. Ma dobro, ali...
Jedan je Manchester, jebi ga. Jedan je Manchester. Samo da pre nego što pobegnemo sa Francuza, da kažem da su se pojavili iz Argentine od nekih insajdera koji su bliski Mesijevoj porodici, da su se pojavili nagoveštajti, on možda neće produžiti sa Cityjem, sa Paris Saint-Germainom, i da nije nemoguć povratak u Argentinu. Sad, kad god igraču ističe ugovor i kada god se vode pregovori o nastavku, kao što je sad trenutno slučaj između Paris Saint-Germaina i Mesija, to je legitiman način pritiska na klub, da klub da više nego što treba i ostalo. Tako da treba uzeti sa obzirom. Recimo Jorge Messi, Messijev ćale, verovatno može da se desi da na taj način pritiska Paris Saint-Germain da budu konkretniji, da budu da se ranije odluče i da se sačeka leto da Messi ostane bez ugovora. A Messi voli novac. Što je sasvim okej. Tako je. Ali opet čini mi se da ako tu ne dođe do nekog razgovora, odnosno dogovora koji Mesija zadovoljava, da će njegov sljedeći izbor ipak biti Argentina i da će on prihvatiti to i reći u fazonu idem kući, tako da vidjet ćemo vrlo brzo. Stvarno misliš to? Da. Koliko ima godina? Da. Meni je 35. Meni je nekak malo vjerojatno da danas postoji taj neki moment gdje se zvijezde vraćaju nekakve... nikad nije igrao. I Veron se vratio, i Maradona se vratio, i Riquelme se vratio, i Aymar se vratio. Ali kažem, nema... U zadnje vrijeme nema takvih situacija, previše, tako da... Ne mreža se Modrić vratiti u Hrvatsku u Dinamo, naravno da neće, preći će vratiti u Hajduk puno prije, jebi ga. Ali ajde ovako da kažem, da bi za Messi bi se suočio sa situacijom da mu je isteklo vreme u Evropi, da više ne može da igra, da ga ni Paris Saint-Germain ne vidi više sutra tu. Njegov izbor ne bi bio kao Ronaldo, on ne bi dozvolio da ode u... Pa dobro, sigurno. Nemam dokaz, ovo je samo koliko ih poznajem za ovih 20 godina. Da bi on u tom trenutku rekao fazonu idem u Newell's Old Boys i to je to. Da, mislim, a šta, Ronaldo je mogao ići u Sporting... Živi bili pa vidjeli. Ronaldo je mogao ići... Šta bi mu falilo? Pa ništa, ne bi falilo. Možda bi šta bi to bilo? Dobro, koliko je vezan bio za taj Sporting, uopće nemam pojma, on je tamo, to je njegov klub. Pa on je bio u omladinskom pogonu tamo do 18. Do 18. onda su ga igrao je protiv Partizana u Humskoj, igrao za prvi tim. To mu je bila prva međunarodna utakmica. A misli, ko zna, može se na kraju vrati, može Ronaldo još igrati sigurno 4-5 sezona, može se vrati stvarno. A da, u 56. godini. 56. da. Pa i ta će biti spremniji od Ibrahimović. I ta će biti spremniji, sigurno da će i ta biti spremniji od polovice ovih igrača. Pa evo ti nižo taman, evo prelazimo lagano. Stroj teški, da. Da, pa i Ibrahimović ti je evo najstariji, ja mislim da ima podatak da je najstariji nogometaš sa 41 godinom na terenu u Italiji. Prihvatio je da igra, valjda sa 4-5 miliona je prihvatio da igra sljedeće sezone za 1,5 miliona da bi neki tu ljudi ostali u Milanu. Pazi, ti u NBA-u imaš nešto što se zove minimalac za veterane i on iznosi 1 milion evra po sezoni. Tako da, ali on opet to nekako predstavi kao da on tu čini nešto, jer on sebe ne vidi kao čovjek od 41 godina sa 2 pokidana kolena. On je mlađa, on ima za sebe mladac. Ali znači im, zamisli taj tim Milana bez njega tamo, mislim, oni su najveći overachieveri od kad ja gledam seriju A prošle sezone, kad pogledaš njihov Scudetto i sve, ko je slabiji od njih bio da je bio šampion, niko. I to je stvarno veliki rezultat. I eto, zato kažem, kada nazivam Simone Inzaghi trenera Lazija, zato što je ovakav Inter uspeo da izgubi Scudetto od takvog Milana, za koji tvrdim da je bolji 10 bodova, i hoću da kažem da je naš Interov trener Lazija ove sezone zabeležio posle 24 kola 7. poraz od Bolonje, a da je njegov prethodnik, veliki Toni Conte, moj brat i jedan od najboljih trenera u ovom trenutku na svetu, imao 7 poraza u 2 sezone. Eto, to je manje više isti tim sa Lautarom, sa Škrinjerom, sa Bastonijem, sa Brozovićem, sa Lukakuom, kraju krajeva. Znači, je za 2/3 sezone onako pokazao da je nešto što je kurva Nord prepoznala u prethodnih mjesec dana, zaista donosi jedan mentalitet poraženog čovjeka i nekog onako ko nervira se i ne zna šta će i vrijeme mu curi i nikako da napravi nešto. Ali je
kao takav je dobar sadašnjem predsjedniku Zhangu koji beži po svetu, to smo pričali tako od dugova koje je napravio u Kini i ostalo i njemu ne treba neko ko je Toni Conte koji kuca svaki dan na vrata i kaže gde su mi pojačanja i vidiš da nemam levog beka i ostalo, tako da je Simone Inzaghi kao takav. Nadam se da će Brozović stvarno otići, meni to nikako više, on je trebao prije 2 godine otići, a kamoli ne sad. Ali dokaz da Inter recimo ne zna da prepozna to u posljednje vreme i da kasni stalno. Škrinjar je imalo 60 miliona evra prošle sezone, prošlog leta na stolu od Paris Saint-Germaina za Škrinjara koji ulazi u posljednju sezonu ugovora i sa kojim godinu dana nisi uspio da produžiš saradnju. Šta ti to govori? Znači ti kad uđeš u posljednju sezonu ugovora sa neki, tebi je jasno da je on želi da ode, tako i da želi da uzme kintu koju ti možeš da uzmeš. I oni su insistirali na 70 miliona. Paris Saint-Germain nije poslao posljednjeg dana prelaznog roka, znači mjesec i po dana su čekali da podignu za 10. Ušli su u posljednju sezonu sa Škrinjarom koji je prošlog januara potpisao ugovor za Paris Saint-Germain i dobio 20 miliona evra na ruke time što je došao kao slobodan igrač. Znači Inter je pokazao kao klub da je onako nije, on sebi puca u oba kolena. To se dešava i sa Brozovićem sada, bio je na vrhuncu prošle godine, godinama već ulazi, 10 godina je tu, mogo si da ga prodaš za neki novac i da uložiš u neke mlađe igrače i sve, sada si ga stavio na klupu i sad mu najavljaš odlazak da će ga prodati kao igrača kog ne koristiš na terenu, znači imaće 1/3 vrednosti koju je imao prošlog proleća. To je dokaz da je kompetentnost ljudi koji vode klubu. A otići će u klubu i vjerojatno će procvjetat ponovo i igrat brutalno i Inter će izgubiti. Inter će tu biti jedini gubitnik. Long term će Inter tu biti jedini gubitnik. Koji sa Perišića kak je besplatno otišao Tottenham. Poglega Znači stari, jel razumiješ? Neko tu će ne radi svoj posao kako treba. Puno ljudi tu ne radi svoj posao, budimo realni. Možda za svoj džep dobro rade, ali... Pa ne, ali kad je, znaš, kakva je to piramida? Mislim, vidimo i sa Unitedom i Barcelonom da kad nije odozgo sve kako treba i kad nije posluženo da ne može, da ni novac koji se ulože ne može da se vrati. A ti imaš ovdje čovjeka koji sve nešto malo što se zaradi, on pokupi to, skloni na svoje privatne račune po inostranstvu i kupuje Lamborghinije i kače, on je derište. Znači njemu je Čale kupio klub, Čale mu je vlasnik Suninga koji je jedna od najvećih građevinskih firmi u Kini i na Dalekom istoku. I radi se o projektima od nekoliko milijardi i ostalo. On je njemu kupio Inter, da kada mu zatreba kredit, igračka za svoje dete koje on se ne bukvalno se zajebalo. Znači meni je onako baš teško da to gledam. Meni je teško zamisliti tako nešto uopće, tu hijerarhiju nekakvu glupu. Da si kupio si čovjeku drugi najveći klub. Drugi najveći, strašno puno povijesti, znaš evo ti je. A eto, to ti je tako. Ne, ali pazi, zamisli sad ti, dužan si 300 miliona evra. Banka građevinska tamo neka državna u Kini je odobrila taj kredit porodici Zhangu, odnosno Stevenu Zhangu na lično ime na osnovu toga što je se pojavio tamo kao vlasnik Intera. Znači tvoj sin služi kao žirant za podizanje kredita i onda ne vraćaš taj kredit, a sin ti je begunac po svetu i ne mogu da ga nađu i on se slika kao takav. Znači zamisli sad ja tebi pozajmim lovu, ti si, došao sam kod tebe i predstavio sam se, imam neki problem i sve i kaže Remi, daj mi ne znam šta, da premostim sve, vraćam ti za ne znam koliko i onda ti se posle toga ne javljam, a vidiš mi kako kačem slike brate sa letovanja tamo i ne znam ja ovo. Našao bi ja tebe. Samo na mnogo većem nivou, pa bukvalno će ga naći, pokrenuli su postupak protiv njega. Pa nevjerojatno da takvi ozbiljni projekti, ozbiljni ljudi, mi si to kao obični ljudi ne možemo ni zamisliti, razumiješ koje su to firmetine. Nogomet je povezan sa mafijom. Sve da je to isto nogomet je povezan jednostavno sa mafijom. Naravno da je, ali tu je novac i tu svakakvi ljudi zapravo žele doći iskoristiti taj novac za sebe, i mutni ljudi zapravo. Ali to u Nemačkoj ne može da se desi, zato što oni imaju 50+1 pravilo i što možeš da postaneš vlasnik 49% kluba, a ostalo imaš problem sa njegovim legendama, Njemci imaju jedne sa njegovim navijačima. I to je po meni najbolji model. To je najbolji model. Njemci imaju neke druge
drugi problem jer i kod njih je korupcija strašno jaka, pogled Uli Henesa, pogled Franca Beckenbauera. Da, su oni njega riješili, stvari moje, sve korektno riješili. Ali Bayern ga ispljune, brate, iste sekunde, fazonu idi reši to tamo. Stvari, on je bio u zatvoru, koliko je bio 2 godine? Ali su navijači svejedno stali iza njega, Guardiola je svejedno stao iza njega, znaš ono... A gdje je Mamić danas? Ovaj je u zatvoru bio 2 godine, a gdje je Mamić danas? Jebi ga, gle. Ali dobro, ne dešava se, znači Bayern, pa čak ni Borussia Dortmund nikad neće dopasti ono derištu iz Kine razmaženom detetu milionera u ruke. Pa to je najbolji, zato po meni model, neće nikad doći u ruke nekih šejka, nekih bogataša, tipa ne znam, mislim Bramović je još najbolji od svih njih, skoro sam ga uzeo za primjer. To je zato što Njemci vole kulturu i povijest, a ostali vole novac. To je to. Ne vole i Njemci novac. Njemci žive za Mercedes, jasno. Vole Englezi tradiciju, ali ipak su pali pod utjecaj. Pali su pod utjecaj, to znači da nemaju karakter, da nemaju... Zato sam bio malo razočaran u što se pretvorilo Borussia Dortmund, koja je postala onako i baš jedan autobuska stanica za fudbalere i gdje su nekako prolazili kroz taj prvi tim i gdje nije poslovala i igrala u skladu sa svojim veličinom, popularnošću i važnosti u nemačkom fudbalu, jer Borussia Dortmund je važna zbog toga što ako nema Borussia Dortmund nema Bayern nema s kim da igra, i sam liga jednog kluba. I zato mi se sviđa ovih 12-13 utakmice njihovih sa jednim remijem bez poraza i gdje su nažalost od prošlog kola ostali jedini, pala knjiga na 2 slova. Imali smo knjigu sa 3 slova posle 100 godina, što je dobro za nemačke uslove, ali je nekako Bayern spustio na zemlju Union i vratio ga tamo gde realno jeste. Bit će mu tu, ipak je veliki... Isto ko Paris Saint-Germain, Marseille i Dinamo Hajduka. Bravo, nadam se Zvezda Partizana. Ali eto, da kažem da nisam iznenađen, ogledao sam utakmicu, Bayern je igrao kao da igra protiv finale Lige šampiona sa Paris Saint-Germainom, intenzitet je podigao na mnogo više nivo, jer smo vidjeli da su oni imali u januaru 3 vezana remija, da nisu igrali punom snagom te utakmice i kao tu se i otvorila prilika za Dortmund i za Union. Sad, statement game, ali hajde da kažem da je to ipak duel Davida i Golijata i da Union je mogao da bude tu blizu i da koristite neke Bayernove brain fartove u ligi u prethodnom periodu, ali da bi suštinski izgubio tu bitku na kraju, na maratonu, je li tako? Ipak je maraton ovo. Bilo je zanimljivo što se desilo, ali mislim da i Džafer, ja i ti Niđo naravno bi se složili i potpisali da će to na kraju Bayern dignuti i tako vjerojatno ide to, tako da preozbiljan je to klub, prestrukturiran je, prevelik lobby ima, tako da drago nam je da, mislim, evo kad već pričamo o privatnim vlasnicima, zapravo jedino ko je uspio ući u Bundesligu je Red Bull. Ne? Kao da ima... Ali su morali da kupe klub u 5. rangu, tako dalje. Znači nisu mogli da preuzmu klub. Tako je. Nisu mogli da preuzmu Werder iz Bremena koji u tom trenutku bio u problemu, ili Hamburger Sportverein koji je bio u problemu, nego su morali da kupe klub bez, po znacima navoda, bez istorije. Vidjet ćemo samo šta će se desiti recimo u Europi, da se susretnu RB Leipzig i RB Salzburg, na primjer. To je sukob interesa. To je sukob interesa i to je moglo biti zanimljivo, tako da svugdje ima muljaža, svugdje ima malverzacija, samo što neki to rade malo kulturnije, neki malo više balkanski. Da, to po meni ne bi se smjelo ni dogoditi, znači ako ne možeš biti predsjednik 5 klubova, ako uđeš jedno kad ti se dogodi ovako stvar da se recimo nađu negdje Leipzig i Red Bull Salzburg, di si onda, da. Vidjet ćemo kada nas to čeka. Ali vidiš tim povodom, evo da se vratim malo, našao sam vest od danas. Da Tom Boyle, zašto se ne bavi toliko Grahamom Potterom i rezultatima Chelsea, jer razmišlja dugoročno, njemu je ova sezona neće rešiti ono zbog čega je došao i zbog čega je kupio igrače na 10 godina, nego da planira da kupi Strasbourg. Sad, znači to bi bio neki sljedeći supplier, tako, već smo pričali o tome da imate jedan layer klubova, Salzburg, Leipzig, Borussia Dortmund, Benfica, pa donekle i PSV i Sassuolo na kraju krajeva koji daju za ove najbolje. Sad, postoji jedan mali most između njih i Lige 1 kao najbolje razvojne lige u Europi i to Kolo Muani, Nkunku i Marko Thuram potvrđuju kao 3 udarna igrača u Bundesligi ove sezone. Pogotovo Kolo Muani koji ima 10 golova i 10 asistencija, znači hokeški je najbolji igrač Bundeslige ove godine. Znači ipak su njega Nemci našli tamo negde, prepoznali ga u toj Ligi 1, pa su ga doveli u Eintracht, pa će Eintracht da zaradi na njemu. Sad meni se čini da Tom Boyle želi da kupi Strasbourg, da se to ne desi.
nego da Strasbourg bude klub koji će kupiti te buduće Mbappe i akumulirati i da bi on kao bio prvi koji će imati pravo na njih u budućnosti. Pravo otkupa. Lijepo razmišlja, zajebanje Amerikanac. Ali ne znam koliko je to vjerojatno, zato što klubovi međusobno imaju dilove koji se ne rade od danas do sutra, a on je Amer koji je pun love i čega volje. Znaš, iako to možemo reći za Red Bull, pa evo šta se desilo, ali za to ti treba staff koji se ne može naći svugdje. Za to ti treba staff, za to ti treba ozbiljno povjerenstvo kluba, strukturirano ono što smo cijelo vrijeme pričali, Eye of Providence, hijerarhija, ozbiljna hijerarhija nam treba, to nije jedna osoba, to nije 6, 7, 8, 0, tako da evo tim u tom nekom polupolitičko nogometnom tonu, kao i svaki put skoro ćemo se uskoro i odjaviti, imamo još možda, samo da završim možda s jednom lijepom temom, baš sam negdje pročitao da su po uzoru na Englesku ligu i na Ameriku, znaš da su počeli klečati u Hrvatskoj drugoj nogometnoj ligi, Cibalini igrači su počeli klečati zato što nisu im isplaćene plaće, a druga isto lijepa stvar koja dolazi iz druge Hrvatske nogometne lige, hrvatski dragovoljac je rekao da im moraju dati 50 eura pa da će doći na treninge, tako da u Hrvatskoj drugoj nogometnoj ligi para je na bacanje, čini se. Zapravo katastrofa, ljudi nemaju plaća, nisu dobili godinama, vidiš da se igrač dragovoljca traže 50 eura da bi došli na trening, znači znaš, tanka je tu linija između Dinama koji igra ligu prvaka i tu ti je druga Hrvatska nogometna liga gdje ljudi nemaju doslovno za kruh. Da, evo zapravo sad si mi podsjetio da postoji i jedna onak blaga kontroverza na rubu pameti, baš humoristična, vezano za malo nogometni klub, ja mislim, od Marcela Brozovića, čiji je on zapravo glavni sponzor i ja mislim 30 i nešto % vlasnik ili tako nešto. Oni su od njega tražili pare, on im nije dao zato što nije kao bio protransparentan način na koji su ih trošili i sad to vjerojatno ide na sud, menadžerica njegova se ne javlja na telefonu uopće, mislim, Brozović po starom. Brozović po starom se kaže, tako da, Niđo... Ti, Johnny, šta bi ti za kraj još rekao? Imaš šta? Pa ništa, evo, da već do naredno moje uključenje će biti sa odigranim derbijem i posljednje pred samo glasanje, tako da živ nisam da vidim kako to u ovom trenutku me više zanima šta će biti u skupštini nego u derbiju. I u Dinamu isto ćemo vidjeti šta će biti. Evo sad se paralelno dešavaju dva izbora i bit će jako zanimljivo. Eto, pozivam publiku da se vrati sljedećeg ponedjeljka, imat će posljednji raport iz Beograda pred onako jednu sudbonosni događaj. Odlično, čeka nas. I bizaran događaj. Ne moramo čekati da se vidimo. Ne moramo čekati da se vidimo. Jednom tjedno je premalo, čini se, morat ćemo razgovarati s Režim. Johnny, pozdrav Beogradu. Džafere, pozdrav Johnny, vidimo se. Vidimo se, čao. Ćao, braći.